Mirasha miheka kaveni koge mirashan as mikoluga evs kameneti hen hunnavi malugan firmiha kariga fiharen huluwan edunin firmiha pashadin kamen mikamaki alugad mikura masekkati kisuweniya ei mirashun fudewareka tourism ge kantatta fennatiya ehmin kuratan fenoni mekama shaugu feduni den ekam ko furtama mi fihara huluwagen fashagati ge agadaka fasasiru fiyawaruge ene madu mudakolalagen den egiteren alugandu mi bota beli mirasuga nen echistakella ei furtama fashagen iruga ehen mi komegote vies gina duasse fahuri via farit tan hurima emi hunna bodan annani daw gesto ekamako mi haru tafatu echen hurikama wanyamun eti kuriya dane hen hiwative malen furtama mundu foti buriyechi ganigen as fadu gesto annan ane hasa kot edun echi beach dress echi hadafa lima eti hama irad koravia wara kuriya dia alhamdulillah den etiga dembeli furtama atugala echi sachi boli howagen echi eti kolu lagen na mina lagen na egota hadafali den ane demi amilleya hadafa huri hedun echi mihen hunna tive gina faru gestum beenum wa kulanun ehen echen huredane huriyamun emihun hama beenum wa kulegge fot mi mundu foti buriyen noni foti kolen echen naga mi counter machallafa mi gota meti hadade chef bunajiyamun hama abadues e balan vm avahakan enimma hawala kollaweta emihunna wagote difa emihun ebuna design kan eti fahadifa flani den amuko fihara gahunna echise ki amille hada furechi gi ma beenum warka adjust kola misalaka ma kuda hen hiwanyamu ehem mi foti kolakon ebura bodu echen emihunna hadade nuniya body yamun wagotum fati jaha kuda ves kollade egota meti fishuni mi den mi fihara libunu echakun ituru kogge ege elari ganu jahi egen ituram muda genesken lam mi feshi iruga mi haru kurehun kahala echi ei emme emihun ala ganna kahala echi hilam wege ekam ko mi wagotki mi tandanun ganna kurahafa hunna echi viskati maluganda nge bafene ehem fi hartakun ham ekurahun fennati aluganda benu mi ama anekka astafatu golla benu wege mi haru den amilleya echi balagen egen inspiration hodagen ene amilleyan ehen echi kurahafa fihari alluma mikalakan tattavve sebakuran ekam mi haru den fihara ga ginawane mudalaki berun genesseya nuniyamu maleteren ni ehen suweniya shoptaku ganefa hunna echi den anehem bunanyamu aslu mirashe kiwara tourism oil rush ehem vi mami aluganda fenuma ane ma bodu challenge kanno gosmikan kurevene gotakan inna ehen tantanu ganekka halechistake etanal levige den by far mihi malen mi suweniya shoptakum migenna atugala chismika halechi kandala fa ituruga gotange bahadan echissa ehen echi lagen peenon kogenves ei egotan hedi mami wagotiki ekkala ane balanganna miha eti bala pehen ti hartaka gosa bala eruga eti ganna nulibuni malun amburai baade hodam bes den ane mirashiki tourism oil rush vefa asu mirashiki wara tafatu kantatta kenge bakure tourism mirashke sam mi fangi vinuma boliluma den gos ronu veshuma kashitew henuma mikala wara bavru kantatta ke kure den mirashuga hama enem bunanyamu guest house tavves putewaraka gina ehem vi masu mikama shaugo ufeduni furtama kolu hama wara down koddiya furtama aharu terega hama enem bunanyamu by far deravese ekamako experiment vi huttala kade inge aslu ne muda ves ne tima kange ei komegote vese mi gannam beenum wegen yanna ichenne tiyamu huritana kadani echi hoda hama loiradu kureviyamu miharu wara rangale boneveni kuriya balaf den miharu mi komegote ves tourism gannani off season terega hama dakko dairuga hama warad dakko veste ekamako season terega ebafu pedde nama wara rangalu amdaniyelli ben rangalu masekkate ke boneveni ekam kuran engejjamu komme kujaka ves sama kurevi daana masekkate gegati bekeni veri manna aluganduge masekkatu miharu hen kujjako ege ehiyakan edigen asiyam aluganda inge kameviyam dasses koddenan kiyaves denan mikanta kurani mihenne aluganda ki ma bodo experience en huregen feshi mi heves no nuisne
e avure ma experience mi hum vesti bene e kam kutta fatu kam e kuram beenum wa kam avvanyamu ehen tandalu ga neggo gotan hadam beenum wa kam avvanyam alu gandu engulum mimarakun e kujjaka kiya vestena